mu bakinnyi batarimo uwitwa Joe Felix barimo George Petrovic navuga umuzamu arimo Raheem Sterling, Axel Disasi, Ben Chilwell, Kendrick Paz ndetse na Renato Veiga. Abangaba nibo batakomana ikipe ya Chelsea. Samir, ntekereza ko muri aba bose ni nabo batunguranye mu by'ukuri muri squad yasigaye bakinnyi bagera muri mu munani batagiye ni bandi barindwi nibyo ntago nigeze ntungura nta mukinnyi wa danje basize natungo hari se buriya Viega ari mu ntizanye Chilwell ari mu ntizanye Sterling match disene nawe nta kintu yigeze akora wenda mo nta gitunguranye Felix, Petrovic, Raheem, Disasi, Chilwell na Veiga nawe ntunguye Chilwell sinamubonye ari guserebura kwa Crystal Palace batwara FA Cup gusa Celebra FA Celebra ari ikindi kintu yigeze ayikorera ahubwo nishimiye nk'abana batwaye nk'aka kana kitwa Andrei Santos ikamwe mu bana bari kwitwara neza ba Chelsea kandi muri Strasbourg last season yes in Strasbourg na Andrei Santos yari kapiteni wa Brazil y'abatinije imyaka 20 ni n'umukinyi ashikari Ancelotti ari guhamagara muri no minsi no umusore kari Ancelotti ari guhamagara kanamushyira no mu kibuga ntekereza ko Chelsea kumuha icyizere kuko burarega Chelsea nta musimbura ufatika wa Pam ifite kuko ura witwa Drowsy Barihar mbona nta birenze simba ntari ikintu cya danje none umukinyi bakuye ku isoko utari umwana bari kurera mbona ngewe nka Andrei Santos batanze amafaranga waba umwanya mwiza wo gutangira kumutegura bakaba bayazajya simbura kore Pama akabona n'indi mikino bagiye gukina Champions League bikomeye kurushaho ntekereza ko bazagira ingendo no kugenera kuruhura abakinyi no guturuna swadi yabo bitandukanye na Conference League bari barafasha abakinyi badafite umumaro munini muri Chelsea bakaba bakinisha Conference League bakaza kugarama abangaba ari uko bitangiye gukomera kugira bazambara imidari ariko muri Champions League ntekereza ko bazakenera swadi yabo uzanye nka Andrei Santos buriya umwana muto uri gukura akindi yanatanga n'uburyo bw'imikinire bundi kuko buriya no musore w'umunya Brazil nubwo akina nka numero 10 hagati ashobora kuba yanagufasha nanone gusubira inyuma kuza kwambura imipira akaba yakwegera Enzo Fernandez Mediani ikarushaho kuba creative cyane kuko kuri Pama no umuntu ubona ko ambitiose ziri mu gutsinda ibitego cyane kora ku mipira mike kandi agakora ku mipira afite ambition yo kwitera mu izamu apana gukina na bagenzi be cyane nkuko Andrei Santos yababitekereza n'uyu mwataka bagiye kuzana ndetse n'abawinga bazagura ba Estevao nabande ntekereza ko Chelsea ari kwire kugira bihindura niba Sterling azagenda nubundi bari basanzwe bakina dahari bagakwire kumusimbuza nk'uyu mwana Estevao none akazajya atanga backup muri no mikino yindi dakomeye swati muri Champions League ntaga amakipe yose watombora yabakomeye shaka kujya nka match yo mu rugo ya makipe yo mu Faransa za Brest amakipe yo muri za Serbia amakipe yo muri za Croatia nani makipe atandukanye ukaba wamuha umwanya aba abanya-Brazil babiri Estevao n'umuntu Andrei Santos mu byapanga byose uyu mutozo wa Chelsea akwiriye gutekereza ko agomba kubashakira iminota okay harimo ubwo mu tsinda rya kane muri iyi mikino Flamengo Esperance na Los Angeles Football Club bazahura n'abantu babiri babo bazahura n'abaregenderi babo babiri kuko muri Los Angeles harimo Olivier Giroud hanyuma muri Flamengo harimo Jorginho Muzeflelo urumva ko afite match zoroshye mu byukuri itsinda ryabo ntago rikomeye bazarisohokamo rwose Esperance Sportive de Tennis ikindi defender gusa cyane so nibyo ngibyo ubwo squad nabo itarimo abagabo na Komojo Joe Felix George Petrovic Raheem Sterling na Disasi ariko nka Felix Kendrick Paz na Renato Veiga nka Felix yarebye ikipe ajya kwikinamo imu umwanya uhagije mu Bwongereza yego muri aya makipe azamutse hari igihe usubira inyuma ugiye gusimbuka ugasimbukira rimwe agashaka nko muri aya makipe niyo atajya no muri noza no muri aya makipe azamutse nk'utu dukipe dufate nk'utu dukipe twa Bournemouth tudukipe twande sibazo ntitwabasha kumuhemba kuko ahembwa menshi ariko Felix akene iyo bimeze gutyo bari kuguteragirana abantu bose ukenera gushaka ahantu ujya gukina hasi rwose mu rwego rwabo tari kuri pressure ukarega nk'uyu mwana wa Patrick Kluivert yitwa Justin Kluivert
yiyumvaga nk'uko papa wari umurejanderi mu mupira w'amaguru ukomeye agomba gukina mu makipe akomeye yazengurutse shampiyona 5 zo ku mugabane burayi zose akina nta hantu arafatisha hanyaho yisanga muri Bournemouth mu Bwongereza umwaka ushize sari mu bantu batsinze ibitego birenga 10 muri Premier League atsinze hat-trick inshuro 2 Justin Kluivert ni umwe mu bakinnyi n'ejo bundi nabonye ikipe y'igihugu Buholandi iri kumukoresha imuhamagara ariko yaguma kuzenguruka azerera mu ekipe akomeye ntiyari bizabona umwanya wo gukina no mu ikipe y'igihugu Buholandi ubu ngubu natuza imyaka 2 agasubiramo saison nk'iyakoze muri FC Bournemouth yazamuka mu rwego akaba yajya nko muri za Tottenham cyangwa Aston Villa n'indi ba ekipe yisumbuye ku rwego akaba yaba umukinnyi ushobora kuba yagira stabilité zo gukina hora naho ubundi kuba uri umukinnyi ukomeye ku izina udafite ikibuga kibyerekana Joao Felix azageraho umukinnyi usanzwe turacyari mu gihugu cy'Ubwongereza mu kanya gato dufite Liverpool na Man U